ariko nari numvise honorable Emmanuel Muhozi ashaka kuvuga ko abatutsi batagirirwa nabi atabagirirwa nabi nibarya babi ikibaza tese abatutsi bose uhera ku mwana wonka abadamu abasivile bose babaye babi icyo ni ikibazo kimwe ndi kwibaza kubona umuyobozi indepite national cyangwa se provincial sinzi nimba akorera intara ya Nord Kivu cyangwa niba akora mu rwego rw'igihugu ni ku intara yakagombye ko amagambo ameze gutyo ibyo ni ibintu yakagombye kuvuga neza akabisobanura akavuga n'ikigomba gukorwa kuko ariko yabivuze yavuze ikigomba gukorwa yakivuze abatutsi bakorera mu gihugu abenshi ntabwo bemerwa ubunyine usanga babita ko binjiye rwihishwa mu gihugu ugasanga buri munsi nibo birirwa baririmbwa ku maradiyo ko bakorera igihugu ariko binjije rwihishwa icyo ni ikibazo kimwe gihari ikindi kibazo ni igihe usanga nkatwe turi muri Sud Kivu na Trianclave ntabwo tubuja turi muri ville ariko ntabwo dusohoka ngo tuje hanze y'umujyi ntawe uja muri territoire ya Fizi nawe uja mu yindi territoire turi abantu bari enclave tukibaza ngo ese nukubera iki tudafite uburenganzira cyo kumwe n'abandi ejo bundi murabizi ko hari abanyamurenge benshi bafashwe kubera ingaruka z'aya magambo avugwa buri munsi ubu ngubu bajanwe ikinshasa badafite ibihamya ibyo aribyo byose bigaragaza ko abo banyamurenge bakorana na M23 ariko ubu ngubu barafashwe bajanwe ikinshasa icyo ni ikibazo kigaragara gikomeye ko abatutsi bahura n'ingaruka z'amagambo avugwa buri munsi ahembera urwango ahamagarira abaturage kwica abandi oya ariko wumvishe Nyamuhombeza yavugaga ati niba umuntu aketswe agatwarwa imbere y'ubucamanza ibyo bitwaye iki ibyo ntabwo twigeze tubihakana mu gihe bagenda bagakeka abantu basanze bicaye mu nzu bose bakajanwa nta kese zikozwe ariko abigaragaza abatihisha ababivugira ku mugaragaro cyangwa se abazana amacakubiri n'abahembera urwango n'ubwicanyi badafatwa ariko hagafatwa abatigeze bagaragaraho icyo ari cyo cyose bigaragaza ko bari mu mafuti yo kwicana narimbaje rero ni umuti ubona wowe ni uwuhe wavugutirwa iki kibazo kugira ngo ibyo bibazo urimo uravuga birangire umuti si uwundi ni uko leta ya Kongo ifata responsabilite zayo mu buryo bukwiriye igakurikirana umutekano w'abaturage bose cyo kimwe abatavangura bakamenya ko umukongomani wese asa n'uwundi kandi afite agaciro kangana na kuwundi ariko mu gihe bamwe bahabwa agaciro abandi ntibahabwa agaciro ibyo ni ibibazo bitazashira bizagenda bigaruka ubu ngubu turi mu bwicanyi burenga imyaka 6 muri Sud Kivu ntiburarangira n'uyu munsi turagabwaho ibitero umunsi ku munsi Minembwe Bijombo n'ahandi hose ni ukuvuga ngo uwo bwicanyi ntiburarangira ni ukuvuga ngo bagomba gukurikirana buri muntu wese ufite uruhare muri izi ntambara agafatwa agafungwa ariko mu gihe itegeko ritarahana abantu ugasanga itegeko gusa riri mu bitabo ariko ntabwo rigaragazwa cyangwa se ngo rikore icyo rigomba gukora ugasanga umuntu aravuga agakora akica agahembera urwango agatuka abandi akabita ko nta gaciro bafite mu gihugu ariko uwo muntu ntafatwe ngo afungwe cyangwa se ubutabera mu bw'icyo bukoraho urumva se woreka gukora icyo bagomba gukora reka ngwereke ukaba ufite umwana noneho akaba afite amakosa ugahora umubwira ngo uzamukubita inshuro 3 4 5 akomeza gukora ikosa mu gihe rero utamukubita ni ukuvuga ngo nawe azakora ibyo utazashobora gukemura ibyo ni ibibazo guverinoma ya Kongo igomba gufata responsabilite zayo mu buryo bukwiriye igahana abantu bakora ibyo bintu bitari byiza bihamagarira amoko menshi kwica ubwoko bumwe abatuma abantu batagira uburenganzira bwabo cyo kumwe n'abandi bakongomani igituma abakongomani bamwe batagenda bagomba kugenda badacururiza abandi bacururiza badakorera abandi bakorera abo bantu bose bagakurikiranwa bagafatwa bagahanwa wenda bizazana umutekano ukwiriye mu gihugu nawe Nyamuhombeza nawe ngaho turimo turarangiza tubwire mu minota mikeya
ibitekerezo watanga ku muti w'iki kibazo? Jewe icyakorwa mfite ibintu byinshi byakorwa rwose, ariko mbere na mbere mubanze mumenye yuko akaboko k'aya mahanga y'ibi bihugu byo mu burasirazuba, Uburayi, Amerika, Ubushinwa, les multinationales bafite uruhare runini muri biriya bibera muri Kongo, n'abariya bose bari kurwanayo ba M23 ba Kagame babashigikiye, Uganda bashigikiye, barakoreshwa n'ibi bihugu by'inaha. Kubera iki? Ari amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Ikoranabuhanga ry'ubu ngubu isi rikeneye amabuye y'agaciro, ziriya coltan, ziriya cobalt, ziriya tantaline ziva muri Kongo. Kuri izi telefone zikoreshwa uyu munsi, za laptop dukoreshwa, izi modokari ziri gukoresha de batteries electriques, izi train za metro tugendamo muri ubu Burayi, izi ndege tugendamo, ari amabuye abikoresha 80% biva muri Kongo. Ariko urebye inzira bicamo kugira ngo bayabone ni inzira z'umwijima. Rero ntago bakunda ko ziriya ntambara ziri hariya zirangira, kuko bazi yuko icambere ayo mabuye baje bayabona bibagoye, bibahenze. Icyakabiri, Kongo yatera imbere ikaba igihugu gikize, kikaba kitakidepandinga nabo. Ibyo se ntibari babivuganye na leta ya Kongo, ahubwo bagafata n'ibyemezo byo kuzajya bahana abantu bagurishije amabuye mu buryo butemewe n'amategeko? Babanje bagahana u Rwanda ku isoko mpuzamahanga, ari le premier exportateur, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se igihugu kigurisha mu mahanga za cobalt, za zahabu n'ayandi mabuye y'agaciro badafite aho babicukura mu Rwanda. Ibyo ariko ni wowe ubivuga, bo bavuga ko bahafite. Bazaherekanye tukahabona. Baraherekanye, bagiye berekana ahantu hose bacukura. Ibyo ni ibintu berekanye, ntabwo twirirwa tubivuga ahangaha ko atari byo byatuzanye mu kiganiro, ariko tuzabikorera ikindi kiganiro wenda. Yego. So umuti wa mbere rero, jewe mbona wa mbere na mbere, nuko inzego za Kongo z'umutekano zihaguruka. Buri muntu wese ku giti cye, umutwe wa politike cyangwa ubwoko runaka buhagurukira gutoteza umuntu ku giti cye, cyangwa ubundi indi groupe y'ubwoko runaka kubera ko bari ubwo bwoko nyine, cyangwa se ko uwo muntu akomoka mu bwoko runaka, umuntu wabikoze, ubwoko bwabikoze, cyangwa se umutwe wa politike wabikoze, bashireho inzego zihamye. Abo bantu ngabo bafatwe, bashikirizwe inzego z'ubutabera zikora umurimo wawo, kuko nta mahoro yagaragara ariho muri injustice. Noneho kubwira imbanze mbabwire yuko abanzi ba Kongo batari bavugwa ku mugaragaro ngo batungwe urutoki. Abanzi ba Kongo rero, uwa mbere na mbere ni wa wundi wibwira ko hari umunsi bazazuka mu gatondo bagahambiriza abarwandofone bose ku butaka bwa Kongo, bakabahambiriza iyo nkanu nikuze niki ngo bajanye mu Rwanda. Umuntu wibwira ufite mu bitekerezo icyo kintu niwe mwanzi wa mbere wa Kongo, kuko ni ikintu kitazashoboka. Uwa kabiri ni wa wundi nawe wumvisa abarwandofone, uhora mu matwi y'abarwandofone ati reka mbahe intwaro, reka mbahe n'abasirikare, reka mbahe n'ubushobozi bwose, mugende mutere Kongo, muyidurumbagatanye, muyirwanye, amaherezo muzafata Sud Kivu na Nord Kivu burasirazuba, cyangwa se muzafata Kongo muyigengeho. Muvandimwe, uwo ni umwanzi wa kabiri, kandi si uwundi ni RPF, ni Kagame, ni Uganda. Ariko ibyo babihakanye. Sindi kubategeka kubyemera, kuko hari des faits. Erega les faits sont têtus, niko bavuga mu Gifaransa. Les faits avec le temps, igihe kizabibemeza ku mugaragaro. So ubwo rero umwanzi wa gatatu nkuko nabivugaga ni RPF, ni UPDF, ni M23 na EAC. Mu buryo ki communauté internationale na l'ONU nibahaguruke rwose bafatiye mbere, nkuko dufatikanya n'abandi bose kwamagana abantu bahembera imvugo zo kwanga le rwandofone ku butaka bwa Kongo. Bahaguruke badufashe twamagane n'imvugo zituruka muri Uganda n'izituruka i Kigali zo guhembera ubwoko, insangano zishingiye ku moko ya Himatutsi,
ku butaka bwa Kongo n'akabaye kose bakakitirira genocide kugira ngo bakore icitwa incitation bahagurutse babandi banyekongo ngo bahaguruke abari bo baje gukora ivyo bashaka ko bakorera abo ngabo barwandophone. Ubwo rero abandi banyekongo bagomba kumva yuko batagombye kwiroha muri iyo propaganda kuko bazaba bakorera umwanzi. EAC ndavuga nti nayo nihaguruke. Ndashaka kuvuga ahangaha rya jambo Desmond Tutu yaho zavuga na kera kose. Yavuze ati dans une situation d'injustice, quand vous prenez la position de neutralité, vous avez catégoriquement choisi la place ou bien le camp de l'oppresseur. Bisobanura ko mu gihe habayeho injustice ukigira neutre mbese nkaho ubogamiye biba bisobanuye ko kera wagiye muri rwa ruhande rw'umugizi wa nabi. Ubwo EAC aho kugira ngo bazane ingabo muri Kongo zitazagira icyo zimara, turanazamaganye ku butaka bwa Kongo. Nibatunge Kagame urutoki, batunge Museveni urutoki, bababwira ati nimusigeho amahanga yabamenye. Ariko ibyo urimo uravuga, izi ngabo baravuga ko zije gukura imitwe yitwaje intwaro aho ngaho muri Kongo, nukuza gufasha Kongo, kandi na perezida wa Kongo arimo mu babyemeje nawe arabyifuza. Ikindi urimo uravuga, icyegeranyo cy'impuguke za ONU cyasohotse kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize, bavuga yuko iyi ntambara irimo iraba aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, ntaho bagaragaje yuko uyu mutwe M23 ufashwa n'u Rwanda cyangwa na Uganda. Iyo raporo uvuze n'ubundi reka nkubwire, ugende uje kuri page ya 16 igice cya 66 kirakugaragariza neza recruitment zakozwe mu Buganda n'inkambi barayivuga, izakozwe mu Rwanda naho zakorewe n'izakorewe ku butaka bwa Kongo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, niba badashigikiye M23 bazibitse, ariko mana yanjye bazibitse gute ku butaka bwazo? Ese amahanga ntibari kwibaza iki kibazo? Ni gute M23 yabicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda na Uganda? Uyu munsi iyo M23 bivugwa ko icumbikiwe mu nkambi z'u Rwanda na Uganda, ikaba iriyo iri kurwana ku butaka bw'u Rwanda bwa Kongo, ntibiyumvikana. Felix Kurayige telefone ye yacitse, abagusubije icyo kibazo ngaho. Nze kuri iki kibazo cyo kuvuga nti umuti wundi urambye w'iki kibazo, diplomasi yarananiwe. Dore yuko bitwaza ngo FDLR iri ku butaka bwa Kongo imyaka n'imyaniko. Muvandimwe n'abatumva bose bumve yuko ntacyo Kongo itakoreye u Rwanda ngo iki kibazo cya FDLR kirangire. Nta gihugu cyari cyabikora ku isi. Kongo yabashije guhamagara u Rwanda, muvandimwe, inshuro zitari imwe, baza n'intwaro rwose, ndetse baranabaha na FRDC. Ngaho gani mukubite FDLR muyirangize, nimumara kuyirangiza musubiri wanyu. Inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu ntibazirangije. Ariko u Rwanda ruvuga ko baraza bakabacubya bigasa nkaho birangiye, bagenda bakongera bakababyutsa, kandi u Rwanda niko rubivuga. Ariko mon frère tujya tuvugisha ukuri, abo basaza bo muri FARE bahungiye muri Kongo mu 94 koko baracyariho, baracarwana kugeza n'ubu. Rwose sindi umuvugizi wa FDLR, ariko mwibuke yuko Kagame ubwe na James Kabarebe baravuze bati FDLR twarayishenye, yararangiye, basigaye ku marembera. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragazaga yuko FDLR yambuka muri Kongo bari hejuru y'ibihumbi 12. Ubushakashatsi buriho ubu ngubu bukavuga yuko batarengeje igihumbi, bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 2. Abantu ibihumbi 2 menace bafite ku Rwanda kuva 94. ni mutubwira umunsi umwe gusa, icyumweru kimwe, akarere FDLR yafashe mu Rwanda ikica y'abantu nibura 200 ingahe, byagaragaza iyo menace FDLR ifite ku Rwanda, bituma RPF ihora muri Kongo. Ariko nibi nakubwiye, uyu ambasaderi Gatete yabwiye akanama kaone gashinzwe umutekano, aravuga yuko u Rwanda rufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko FDLR irimo irarwana na FRDC mu kurwanya umutwe wa M23. Umva, twebwe ingabo za Kongo zafashe ingabo z'u Rwanda ziranaberekana. Noneho ko babanyivansinga, nejo bundi barabahamagaye, inshuro zose bagiyeyo
bagiye izo nshuro 10 ko batatweretse ni 10 bafashe. Ariko nkuko nawe wavuze ngo uri murahanura, rindira gato wenda nabo bashobora kuzaberekana. Aho ariko izo nshuro zose nta numwe batugaragarije. Icya kabiri, noneho reka ngubwire umuti urambye w'iki kibazo cya FDLR. Jakaya Kikwete yabibwiye Perezida Kagame aramubwira ati jewe umuntu nkawe ndamutegera mu nguni nkamukotora nkamutwika, ariko ni uwo ni umuti na ushoboka. Kurya bahora babwira Kongo ngo ivugane n'abayirwanya, igihe kirageze yuko amahanga ategeka Kagame guhamagara FDLR bagafata intebe bakicara bakaganira kubitabahuza, kuko ibyo bapfana birusha ibyo bapfa. Ahasigaye ariko bo baravuga ko badashobora kwicarana n'abantu bakoze jenoside Nyamombeza. Abo bantu bahora bitirira bakoze jenoside, kuki Kagame igenda ikabafatamo bamwe ikabazana muri government yayo igakorana nabo. Ariko aho ngaho basobanura ko ari kuzana ubumwe bw'abanyarwanda baba babazanye mu Rwanda, ariko bari yabo baravuga ko ari abafata intwaro bakaza gutera u Rwanda. Twebwe icyo dusaba gusa abakoze jenoside n'abatarayikoze n'abanyarwanda be. Ngaho turangirize rero muri Kongo, uwo muti abari turangirizaho. Reka ngaruke muri Kongo. Umuti urambye w'iki kibazo nanone, diplomasi yarananiranye pe. Ubwo rero umuti usigayeho, Kongo nishakisha imbaraga zose, babanze gukora desinfiltration muri FARDC no mu gipolisi. No kuvuga gukuramo abantu bacengeye harimo abacengezi ba RDF bari mu gisirikare no muri polisi, ariko babanze babashakisha. Ibyo se hari ibyemezo bifitiye bwana Nyamombeza? Birahari 100% pe, birahari nabo bari gukora ako kaduru. Doye nka 2. Oya, ibyemezo biravugwa rwo, mapping report irabivuga. Wowe uravuga mapping report ya kera cyane, turimo turavuga ubu ngubu. Irya kera nibyo bigenda bigaruka muvandimwe, irya kera se n'irya hehe. Okay, ngaho rangiza rero, ngaho rangiza, twara iminota yaturangiranye. Ego. So ibanze ku desinfiltra FARDC n'igipolisi, nirangiza ihereze FARDC ubushobozi bushoboka bwose, amakungu nayo atere FARDC inkunga, bakubite M23 umusubirayo rwose ku buryo bayizahaza ubutazasubira ukundi. Icya kabiri, bazariyere za M23 n'u Rwanda na Uganda, amakungu nareke kuruma anahuha. Barumva yuko mu gihe M23 gifite base ariyere mu Rwanda no muri Uganda, ziriya ntambara ntizizarangira. FARDC nizikubita nanone M23, nanone barahungira iyo baje bavari muri Uganda no mu Rwanda, amahanga nanone yongere arebere, ejo bongere batubwire ngo tuganire n'izo ngozi zibibi. None ko numva urimo uravuga ngo u Rwanda ruganire n'abarutera, ariko wagera kuri M23 ukavuga ngo nibarwane hubwo babatsimbure. Ariko General Muhozi Kainerugaba we arasaba yuko byaca mu nzira y'imishyikirano, anagaragaza ko Kongo yo yari yatangiye kujyana imishyikirano n'uyu mutwe wa M23. Iyo niyo nzira. Nonega abanyekongo nabo bari muri M23 bayandi moko batari abanyarwanda, nyine nabo bashiraho bagakingirizo, ariko M23 kwitandukanya na RDF ubu ngubu biragoranye. Niyo mpamvu nta biganiro twakora na M23 mu gihe cyose M23 ari RDF. Umuti wayo ni ukwikubita rwose. Ndangirize kuri iki kibazo cyo kuvuga ndi nanone izo nkora mabi zigicumbikiwe mu Rwanda na Uganda, ni u Rwanda niruzishikirize guverinoma ya Kongo. Imana ikomeze umugisha, mugira umunsi mwiza.